hadin balayaj rew kumba khatlais nem yo rapat ke tim lekai cricket India ya ka men's T20 World Cup final Arhajar Arpusau ha Kensington Oval ha Bridgetown Barbados ha ka Arpu kandai tarik Jun dak ba penlim no ya ka tim South Africa dah nyoron Temple patpam pelang Rohit Sharma namar ke jingkmen palat ke jongu shot boleh Virat Kohli but watch tip sing syakenting Rahul Dravid shasun let pentengen urishapan ya Quinton de Kock jong ke South Africa unam tam hakani ke ialehkai udehi Virat Kohli ubala tit hitom haduh nyopun run na ka sanpu khandai ball Nginam lenru baka jingjop jongka India kadena ka jingkong bol baha Hardik Pandya ubala shim kumba live wicket Jasprit Bumrah ulara ya ka nam kum uta player of the tournament hadin ka jing shot kemen kum kinong job kli coach jongka team cricket India Rahul Dravid ulapan bana ban ino shadin ya ka kam jong kum kli coach jongka India cricket team pada kemensim basngau kenja ula ai khublai lut ya baro kibriu ki bakershan ya met pat mensim ke jingpa nyang kenja kalanang sawa shushu hadin bausim Kohli bat uba Rohit Sharma kila rai ban shongthait no na ke ialehkai cricket patang arpo over lani ke T20